Re a go amogela go Dikagong lefelong leo go agwago. Tshwantšhetšo ye ntshwa ya go kgahliša o tlo ithuta ka go aga mengwako ya go swarelela lebaka le letelele go no tshwane le mogwera wa rena yo moswa le MaPPC yo a ithutago go tswa go mme wa gago le Ntate Mothusi. E ka ba ntlo ya gago e agilwe ka botse na o tseba ka ga quality ya samente goba mohlomongwe o ka ba o tseba le gore ngwako wo o agilwe ka samente sa Mkhondo PPC e go tlišetša Dikagong. Are tsena le kiribane ye uwe e tla monna motho go botse gore a ke na le tšatši ka moka. Thobela mma go le bothata. O na le bothata jo bogolo o thata ko wa tlo ya o tha e dile ditedu tše ka re ke tša phokwana ke reng go tsene mane wena kao mma ke le boditse gore le ne le wa ke sa lenyaka ba mpitša MaPPC no MaPPC nyana a eng ena wena e utlwa o panetse ko o reka yona PPC e o tlo tla rutše MaPPC mara olete ke tlhalositše gore ke bekele ka go seketša gore ditena tša ka moga di kgona go tlala bona nko nna bele ga ke sa kwešiša bjale botsebotse le re bothata keng bothata ke gore monyane benkele ya re mmone o ka yena Mothusi ai bopapa ga ba gona ba ile bona ngaka bona kwa Polokwane ba tlo bua go sasa nka le thuša o ka thuša o kao o la išolla disamente tšela ka kua rakibane mme la laiša tša PPC bele le re bothata keng ka samente se mma nko o tuele o mpotšiša gore bothata keng tše o bo bona la tsare keng e reng ka o thuša ngola go la o yaowa mane a botse yo lesa senko nya ke le mo thuša le mathomong a kere botsebotse o reng le be le mo rekišetša samente se e sebeng sa PPC na wena wena o ska fotsetsa samente se o mo le batho go ba le khuru mme o se bie fase ya nyane man sorry na gane botsebotse santa ela e tletse mola o diile ka kang ona o diile maframa ka ke tšetše o tšetse o fetiša kere amma ke be ke re mohlomong re ka kgona go ketša palo ya ditena tše re di dirago ngwana ka we ke a tseba gore o nyoko bona ntlo ya rena e agilwe ebile e fedile eupša o tseba gore o reka samente sa go se tseba le ya kere o nyaka bontšhi wena ka bo wena wa kithopa my boy bona wa tseba gore o bereka di-night shift gore o be le security ya kere ebile o dia dirapana tša batho moseare gape o se ka tšea mošomo wa wa o lata kwele ka melora wa molone ke a lekwa ebile ke a kwešiša mma sorry ke rile gore o tšhetše maframa kae mo mpopotleng yela ya santa ke tšhetše 8 oledi bjale wa tseba re ke lata keribane yela o rwale maframa ngwe a mabedi wa beele ka thoko o sekebe wa lebala gore re šomiša PPC showcast cement o dira ditena ka nako ka moka a ke re ngwanaka bona nke se ke rile lebaka le legolo ke lefe lebaka ke gore e kgona go tia ka pela gore e kgone go šomiša ditena ka pela le rile so mma e reng ke tseneng fase gale le rile batho ba tla neng ma ai wena we nko o tlogele o tla o mpotšiša dipotšišo mane wena mošomo wa o tšhabe diata gore babereki ba ditena e ba fitlha ba kgone go bea setena ke re dinala di ska rotha mošimane mme moagi ke rena mme le rena re mme moagi no ba re fapantša fela ke gore go na le wa sa gate go diporiki fa epša seo a se nyakago ke go no bona ntlo ya gago e agilwe ka samente seo e sa le go se tshepša ke malapa a mantši ngwaga ya go feta e 125 e le go PPC go tša bagwera ba gago le bohle gore go na le lapa le leswa mo motseng wa rena o se hlaelwe ke kgaolo ya beke yeo e latelago ge re tlabe re ithuta le MaPPC ka ga sengwe le sengwe sa go amana le samente etela letlakala la rena la Facebook PPC Africa go tee le mo go Twitter @PPC_Africa Instagram go @ppc.africa go gata tema phadišanong ya rena ya beke le beke mo ka go ithupela difoka tša beke le beke wa ba le sebaka se sebotse sa go ka thupa sefoka segolo ge re ya mafelelong a tshwantšhetšo ye PPC Strength Beyond